Kurumjari ISTV News में इंताबिर पुनपुतारान मोक्चुरिंग असकी मरुब पाउसिंग इंडिपेंडेंस डे की सेक्शन थोड़ांग मरकता सिटी कन्वेंशन मनाकता बोम पुखाई क्रे कुकी सी तोंगान स्टेट दाबी तौरदुंगा हिनुंग यादी कौकी पुंग निफिनि पाउजन स्ट्राइक नमौसा कुंसिरा कायब पीरे अमसुंग साना खोनाबदा राजनीति तौरबदी चाउन मांगजब ओइगनि हाइना PICD मिनिस्टर आई हेमचंद्रन फोंदोक्रे हाउसिंग मपुंग पाउ इंडिपेंडेंस डे की सेक्शन थोड़ांग मरकता बोम पुखाई क्रे थौदो सिंग असि नुमिदांग पुंग 3 मिनिट कुलम चत मतमदा पोरमपाट पुलिस स्टेशन मनुंग चनबा पैलेस कंपाउंड लरिबा MFDC की मायोकनाबदा लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर ममांगदा पुखाई किबने सेंटर की ममांगदा लेरिबा फुटपाथ की ताइनबदा पुखाई किबने थौदोक थोफमदा DIG क्ले खोंसाई इम्फाल ईस्ट की SP आंगम कामय अमदे अतै ऑफिशियल कयासु लाक्तु यंगसिनख्रे पुलिस फोंदोरपि मतुंगिना बोम अदु ID ओइबे याइ लोनेना रिमोट कंट्रोल डिवाइस सिनरगा पोखाई हनबा माली बोम पोखाइबा अदुदा सोपनदि अमते याउखिदे पनबा याबदि हयंगसी भारत की निंगतम नुमित इंडिपेंडेंस डे मणिपुरसु पांगथोकनाबा पुलिस अकनब सेक्शन थोरांग लोरेना मिकुपना होम सिंगनाक सेंदुर लेरिबनी लोरेना थोरमसि तोंगा तों लुकयाना बॉयकॉट तौरिबनी निंगसिंबा याबदि हनकति कुइ कुइदना कनंगाक सेलिबा चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट गेट ममांगदा बोम पोखाई किबसु लेरिबनी अमरोमदा हयंग पांगथोकदोरिबा इंडिपेंडेंस डे की थोरमसिदा पांदु थौदोक थोकतनाबा सिक्योरिटी फोर्स ना तोंगा तोंगा फमसिंग सेक्शन थोरांग लौखटपगी थबक हेना कंखटख्रे हयंग फास एमार पांगथोकदोरिबा इंडिपेंडेंस डे की थोरम असिगदमा अकनब सेक्शन थोरांग लौखली तोंगा तोंगा लंबी की मफम क्यादा चलोक सिंग चेक तौदुना हयंग की थोरमसि असुंगाम थोकतनाबा सिक्योरिटी फोर्स ना मेकुपना होम सिंग ना लैरी UNC ना ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट की दावी तौरदुना चथरकपा पुंग निफुनिपाल की टोटल बन लोइखिबगा मरकता मणिपुर खुंदारेबा कुकी सिंगी तोंगानो स्टेट अमा पिननबा कुकी स्टेट डिमांड कमिटी न मांगदगी दावी तौदुना लाकपा अदु मखा ताना दावी सी पिबिनबा ngarang ahinuadagi kaukiba pung निफुनिपाल जन स्ट्राइक ना कुकी ता मफम सिंगदा चाउन अकायबा पीरे हौजिक फाउ ओइना पामदो थौदोक थोकबे पाउ लेथि इंटरस्टेट बस सर्विस अमदी एजुकेशन सिंगबा चाउन अपनबा ओइखि दुकान अमदी कुकी न खुंदा मफम सिंग लेबा दुकान अमदी कैथेल सिंगबा थोंगलोनकी मोरांग अहिंग याय पुंग तारोदगी हना कुकी स्टेट डिमांड कमिटी ना चथरकबा पुंग निफुनिपाल की जनरल स्ट्राइक नसी आउबनि मिताय को हिंसा की थौदो अमता फंगबगी पाउ लेते ngasi ayamba kuki jati na khundaba jaga ayamba dominated area singda bangi yam chauna mami taki adubu hauji khobi oinadi hingsagi tawdok sing leite amaranda kangtokpi cycle hari ba jaga sing asadi bangi mami yam chauna tai atopa jaga sing da su hari ba general strike asigi chauna ngasi haus limita mami tai na hari aduga hari ba banasi Semana modena interstate bus service adagi tongan transport servicing agar gari tesogisin ude adubu essential servicing habdi agar press abadi fire brigade police kumbai ko gi maru agar servicing ge dum tesogisin toboda hariba ban kawi ba jana strike kawi to kangu singa kachu open the piece kuki na nam ta ba jaga sing gi leiriba mahilation sing adagi dukan na chingba hariba jaga sing jale ba ko school दुकान अमदी अतोपा थाव पम अतोपा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट सिंग अप थोंग हांगने खिदे हारि बिजनेस स्ट्रैटेजी न मरम होजना चुराचानपुर दसु बनसी चथकी दुकान सिंग थोंग हांगवे चांगनेम की बन मनुंगदा पामदो थौदोक थोपे पाउ फंखिदे बन सौगपनि चिंगनबा मिहोय सिंगना लंबी थोरक्तुना चलोक सिंग थिंगबगी थबक चथकी साना खोनाबदा राजनीति तौना चाउना मांगजबो ओइगनि हाइना PICD मिनिस्टर आई हेमचंद्रन फोंदोक्रे ngasi MU hol pangthokhiba all manipur gymnastic association golden jubilee thoramda wafum minister na phongdokhibani ngasi thoramasida yas ki parliamentary secretary MP Triviraj MLY Surchandra amadi association president oiriba gymnastic federation of India ki treasurer Dr. S Santikumar Sosarga ki association ki founder member madhana thopur music da memento amadi asamba kudol port piduni kai khumnakhi Dr. S Santikumar na manipur oina gymnastic asi hen chaukhona honari anawana matang chunaba khuzukhulai sing leinaba thorang तौरी हाइकी मिनिस्टर हेमचंद्र मसाना सी मणिपुर की ओइना यामना चानबो ओइगनी अंगांग ओरिगदी हौना मसाना सिदा सेंगुलबदी हेना फब सानर पुतोप ngongani खंगना चानबो यंगलगा साना खोनाबदा राजनीति तौबसी कानबो फंगदो हाइकी इंडिपेंडेंस डे की थरम दा अपन मपिना बो होनरबा UNLF की मियोय अनि खुलाई कोनाना फागले हाइरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सुगुनु पुलिस स्टेशन की ASIP ओकेन रोनालु सिंह टीम अमदी कुंत्रेस सुबा सम राइफल्स अपुन कुपु
na hari miyo ni si August tara matoida phagat kibani phagalaba miyo sing adidi charial makha laikai di laisam kanto maitei chai kuntratre pokwa laisam thuman maitei amadi nungu awang laikai di laisam sanjoi loinabi sana devi chai kunmapal ni makhoi di hand grenade ama 9mm pistol ama amadi kapa yari maru tara mari phagat pangamle police na phongdor ku matung ina hokhu July tang kuntra da charial makha laikai de leba kanto kawwa unel ki miyo amagi yumda thium gi tabak chathabada kesan na pirakpa grenade asi phar pangam kibani adubu numit aduda kanto di mamagi khudong chaba lawraga chen khre hari Sunugi SDPO mangina phongdok kibda phar miyo singasi makhatan investigation chathabada hayang pangtok kadoriba independence day gi torom da apan mapina bu hona bada sinagadaba khuzu khulai singni habwa khamangam le haiki makhatan moi police custody di thami loina na makhatan mo koi wang pa hong sa theraga hai ba mo koi phu se swai ga operator phu se ru phang muthat na ba muthat tungam na ba kona ba se koi police koi ai asara pa kona mine tim sigi ru pandat Athau wasing ningsing tharong ngarang Saijang Progressive Youth Club amadi IPSA ga puna sinduna Saijang Mailaka de pangthokre tharong masid IPSA gi Information and Public Relations Secretary Khuraizam athauba CLK gi President TS Tampak Laimasu Saruyakhi Kaino Gram Panchayat amadi IPSA Local Council Kaino anina sinduna ngarang Kaino da athau wasing ningsing tharong pangthokhi tharong masid Kanglama gi President Larik Laima Senior Citizen Forum Kaino gi President ATS Manisu Saruyakhi Moirang su athauba ipai pusing ningsing thorom Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Moirang amasung IPSA Local Council Moirang ani su sinduna Moirang da thorom pangthoki thorom se IPSA gi President Johnson Elangbam kohor gi convener Pulindro Ponsam yauna tai masak na ba kya su saruyaki thorom sing asramiam laikidabagi photo da laisu katuni kai khumna urki loina thorom gi oiba nunggi ba warol kaya wangang kusna phongdok naki hayeng pangthokadoriba Bharat Ningkha tamkhibgi numit Thaurang Marile Manipuri Governor Asni Kumar na miyam the proposal Pirkli Manipur Legislative Assembly Speaker Lokeswar Nasu Manipur miyam the proposal Pirkli Thauromasi Thamoi Singna Pangthukuloya na State Asi Council Singmarta Nuksi Chanaba Nungayai Faba Santi Laina Buddha Puna Tabak Tawin Matamori Hari British na Manipur Thadok Hibanumit August Tara Maribu Ning Sindungasi Tara Suba Custom and Traditional Celebration Day Thorom 9 Organization Manipur Chingmerong Kongnang Karak Assembly Road na Synergy Hall Pangtoki Masigi Thorom Masida Tawal District ki Adaksa ke Ais Surnabala Devi Imphal Urban Cooperative Bank ki TS Dilip Kumar amadi atai masak na America social yaki Tharong saruga moina tin kiba miyam laikidaba thauba pai pusing from the minute ani 2 minute left ni kai kumno uki tuan lam kya da thudo henokpa miyo sing da su kudol for piduni kai kumna ki Manipur Sarkar na sana konung lausin na ba warep lauki babu yaning da phongdok tu na tongan maluk kaya na sana konung kanana ba khanane na ba amadi ngak sermi tabak chatha kraba matungda miyam gi ba afong khanane mi fam ama hauki ba agastara da pangtho kre mi fam aduna leblam ba warep ki matu ina ngasi sana konung sangat lup na mi fam ama su pangtho kre luki present yauna tongan ba executive members sing su ngasi khanane fam adu saruyaki present Ais Gopal Machana haukiba tang tara da laukiba miyangi warep singa du tabak tu onthok na ba ngasigi mifam na kanaki loinena sana kunung athum matam da sem na ba pai khapa ya ba tabak thorom amadi khongtang lokhal agani haiki Ajik Sarkar na magi cabinet na phamgi ba my decision ji mase we do di torok ta banina argolena na miyam na su koi konung semgot pagi sigi si sinabi ra banina akoi kamai to sem sige fan drive na kamai to ba argolena na fan sing sem mase chap chap Kambata investment or Gahan Kanba, my Amduki da quite trust Amaka Semaki Wakalo do quite lazy. Adgolina, Makal, Mayama, quite ways and the means, Tibanina dum, a quite Jeritina Simbaboda dum, quite Chatabaya and Nasi me pumps in a quick canadum, Adubu, Sina Arabantum in a Yambre, Sigiti, quite type and drive on the Bagi, quite resource mobilization, Sigisi. Final Legere. Hayeng pangthokadoriba Bharat ki Independence Day gi thorom miyam na boycott tawiu haina Maoist Communist Party Manipur gi Publicity and Propaganda Secretary Nonglel Maitena topa chirolam na hairi British na Manipur thadok tuna lising chamapal ni futre ke August tara mari da sakro matungda miyam gi khanjaba mihu singna lengak sakpa Manipur bu India na namna loksin na loyam lengak makhada thamlaki mikha pon hingliba lamda masida India gi Independence Day gi thorom pangthoklabasu Manipuri miyam na boycott tawbiu nomirasi ayuk pung mga di nungtil punga fawba gen strike taguni gen strike manungda ana layeng mai sing paumi amadi lining lai sun ngamari lainaba tabak thorom singdi komthokani hairi
Manipuri nat kan belum na August tara terukti kun fawan mit mangani cup na ibo yai masumang lila sanglel da state level awareness kam demonstration pangthok kadori ibo yai masumang lila sanglel na pangthok kiba pawisu na bada luki executive member hemanta na phongdok kibada thalongi manung chana maitei amadi penas Saisak Nat Sankritan Arang Pam Maiba tradition yauna Mandap Mapu amadi Manipuri Christian tradition ki oiba thorom sing pangthok kani masida miyam saruk yabiyo haiki Nabawari panak Manipur kundari ba jati makal kharagi magi popodi si faul pangthok nariba thorum singi kai fodraba chana pathap kaya gi matang da su akhang hai kya na waphom kaya phongdok kani hai ki ipana ipuna ki leiriba traditional culture gi masak asima ngasi aikoina ngahorabadi malemda Manipuri hana kawbo khunai asigi su masagi ariba na sanskriti lejaba adu malaipa amani haibado khangan mangam janabagi damukta sigumba thoromase aikoina pakthok chakra Kumalampaki Dinku Road Maya da Hoba Konang Pambi Subama Tektarak Padigi Lambi Satuk Sasinda Jauna Pan Mapire Ngasinungtul Pungamrom Tabatam da Konang Pambi Edu Mara Yauna Fuklaga Lambi Maya da Fajinu Laikibani Bapamadu Lemba Musina Pambi Si Mari Lenus Tumatam da Lokopinaba Apil Tori KCP Miyam gi Fingang Lan Migi Mapol Suba Mapok Kumon Tarong Rang Lan Migi JSQ Amadi United West Area da Pangtok Hairi Aina Tim Krabalup Asigi Information and Publicity Member in Charge S Mangal Chirol Amada JSQ da Pangtok Kiwa Toromadu da Rajib Natsig Gas MFL gi Chief of Army Staff IC Bom Chana President Oina Saruyaki ICC ki member NG Achauba M Robin amadi atei maru ba music su Saruyaki party si thawai na ponta pi khraba yaw lanmi simphumda laisu katuna gansel piduni kai khumna bu ki Razim na damda lariba yaw sing pullaga India gi mathakta amatoina thengnabu matam oire maramada United Front ama semlaga apunu gi pangal sagatuna lan thengnabadi pandam phangani MFL na chahi mapal farbasu mamang thana chatpungamdri apubul lanmi ama oina bu kana hona bu mathautai haina gas of honor oikiba subas phongdoki awan mama porake harabadi asengba yawlo ama oi hana oi bichangi haina su thormadu so yakiba mangle man phongdoki ai sibom chana indiana wangnu polamdamgi ai fanabani haiduna paikhal riba kanglei khunai bu mutkinaba sinbani policy si khangna kanglei cha sina section ba mathautai haiki National Highway Contract Rate Infal Jiribam Lambi BRO na sem gitabak sa tharibasi peningai oidri haina Works Minister Dr. Ratan Kumar na phongdokre TDC gi mius nga yauna Chief Minister punna hiram sig matang da khanargani haina Minister na Jiribam gi usathol gi lambi yengsinbada pamisan phongdokre Chief Minister gi thakta center taksilabasu lambi sikhumang sausindri sarkar ma lebagi lokhotpam thokpa thabak adu chap chana lokhokani usathol gi Laisabi Tel Fawgi Lambi si Semnar Honargani Haki PWD official sing yawn chat kibu concert asina Jiribam Sorok Ating Bilam Khai Laiba Institution for Children with Disability the Sangdron Pom Adugi Pum Jengsin K Institute Singi Labi Atumatamda Black Topping Torogani Haki Amaronda National Highway Contract Rate Sem Namidama Midkara BRO na Lambi Tingani Haribasi Transporter and Driver Council na Yabungam Loy Hari Council President N Rajit na Paumis in the Fundo Kibula Lambi si Makata na Sem Namidama BRO na Tabak Ningtina Paikatri National Highway Tingbai si Ainiya Daba Tabak Nihaina Ratan Rajit na Fundo Ki SSA gi ojasingi tolop thani pal pidam number moiduna awaw kya mayok na rehaina United Muslim Organization thawal district na phongdongli atumatam da sarkar na senpam asi pitok piduna changai na school kar pangamna bhona biu hairi Crime Against Humanity in Manipur haibe hiram da ngasi kumidok Arabti Primary School la khana nenam phom pangthokre Paradise United Center Association sin pangthok kiba torom asida Social Science Dr. Dhanabilaisom Ward ke Sobita madi Badarur Rahman Susar Yaki Wangang Kibasan Lamdamasada Miyovagi Punsibu Karisulate and Kanmagi Kongtang Labasi Afavanati Punsiki Mamal Kanga Hinaba Equipuna Matautai Miyot Mine Yamadi Awas I think Pibana Miyoka Awaba Mayok Nadunari Amaromda Nupi Angang the Chataraba crime Kayas and sitting in a Sarkan so economy and Jang Matautai Pongdonaki Dr. Danabil Lysum na Pangtok Liba Kananaba Sina Miyoka the Kana Pigani Lunana Tuan crime Kagamatang Su Marichum Wafum Pongdonaki Yamna Malim Yuina Quaidagi Chauna Lady Bug Quig Dharmada Jung Lepung Ambassi a Muslim society Muslim Kuna is neighbor Aduna Aina Tamjaning di Matamgi Matungina Hongtoga Kunai du Pukanaba Honavasi Matauta Rahabadun Aduna Aina Tamjaning di Manipurgi context
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯛꯄꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯛꯇꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯪꯈꯠꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ Saying Ataubasingi Numika Marilena, Chief Minister Police Medal for Gallantry Amasung Outstanding Devotion to Duty Mana Manipur Police Personnel Ahum Amasung Fire Service Personnel Amada Pire Lautukre. Chief Minister Police Medal for Gallantry da Infalis Commandogi ASI Mabum Utam Chief Minister Police Medal for Outstanding Devotion to Duty da MPTC Subedar L S Sunil Fasemagi Havildar TS Sarachandra Masung Fire Service Department Station Officer L Nabachandrani. Ngasigi pauses in the Fongna Riba, Numu the Gimio and Ifare Habatawal, SP Cherol C, Laybak Miang Ningtam Lamigi Bumanum, the Indian Force and Lieutenant Shatarpa, Miot Mine do Topani Haina, UNL na Fongdrokli. Franasi Department of Publicity Officer M. Saen Torapo Cherol Amada, Tawal Police Abadi Kuntresuba, ARG Apun Bakambu Amana, August Taramatoida, Nungu Awanglika the Gifare Hariba, Lysam Kisan Chahi Kuntret, Lysam Ningol in Tozum Ombi, Sana Apopo Kunjo, Nungu Awanglikai Asimachin Mopani, Makoyani UNLF MP Imung, Webanatana, Luka Tabak Inkangi, Webamari Lenede. Police amasung AR gi apun matin na satargay ba thong si imong manungi musing ot naiduna laitapom khangan daba masama susing amadi mapuroy ba sing ningtam lalaw digi ton bagi thausil amo oina satarpa miot binay ni Indian Force na ningtam lanmi imong manung da masil manaw da haksang ipibam soinayan ba mapam khangna mangan kiba wakal chohen ba kusem gi kana da hatok kiba kaya yaukre ima madi chechal singsu namja namtek narawga Nupi Obihi Kai Kundaman Kiwi Warika Malem Sin Tungkre Adu Indian Force na Ningtam Lalo Namta Gimingda Manipuri Miyamu Lesang Sinakian Kangaduna Chatarak Bamiot Minekaya Asina Manipuri Ningtam Lalo Amadi UNLF Kitabak Toram Sing Kak Tingbangamloy Haidi Isla Walgi Mingtual Funkraba Dr. N.G. Santikumar Amadi South Korea the Tabak Tonulariba Nang Mayrapam Bidan Anibu DM College Alumni Association Harau Tiam Ukre Association Asing Officer Pantukuba Toram Asida Makwanibu Association member Oiri Lautoki Dr. N.G. Santikumar na DM College na tamlingay da mahang na tinikiba wanungay warising miyamda paudamagaloy na mi amana tawgi kan matabagta matawkran may pakadagi haibawafam sing miyamda kangan ki. Actually, I got all those titles and I was very, very happy actually. But inside my heart, I asked, what have you done for your homeland, for your mother? Where you were born, where you grew up, where you suffered, where your parents were born and they died here. What have you done? Yes, you have done a lot for Taiwan, but what have you done to your homeland, for your mother, Manipur, Kangleipa? Actually, these questions always torment my heart, tormented me. So this year, I took the brave stand. I took the courage to decide to keep the other things away and go for Manipur. Ngasi numidang walang pung mga minute kurom chat pamatamda takhelambam angaw maitay gi chahi mga rom tangaribi takhelambam Srinalini Kaubi kung malay sam laikay dagi ni pimasa ama pukri ta tadon lera matigi na mayarapam kamaljut ki masano pa chahi mga kaktangariba na mayarapam Winston Allies Pito ko bon pa masa ama na kankre hari T. Srinalini asi Heritage Convention da nursery class tamlibini pimuchani and Wingston asina St. George nursery class tamliba nupa masani haina kongba laisam lekai youth club na thoko chirol man hairi Thangmai ban lorong pure lekai da leiba bharagi ka amada nupa ahungba nupi mariga sana yunai dun lerami habidagi lekai gi miyam na far matungda Imphal Police Station sinakre bharagi yumadu nomai kapam Ibo Tombi Koba Mioi Amagini, Pangai di Lisam, Sapna Kowinupi Marbara, Laudun Labini, Mapamadu da Puna Makoyu, Naringada, Miam the Fabani, Nupa Dugimanung da Amadi, Nantok Duna Chen Krihari. Imphal is United Club Organization na Siko Samnaduna Chama Tarani Tosuba Tau Bosing in Sing Numit Kong Mukuno de Leba, Lisam Mani Memorial English School the Pantoki, Tarumasila Social Scientist than will Lisam, Yukogi President, Katri Rajian Amukogi Advisor, Katri Rahman Yauna, Tomaton Miyukana Saruyaki. Manipuri Diaspora Association na Sinduna Delhi da Tau Bosing in Sing Torom Pantoki, Tarumasila MP, Dagda T. Mania Yauna, Delhi the Mahitam Liba, Mahiro Amadi Tabak Toriba Miyukana Saruyaki.
National Identity Protection Committee Nikona Susinduna Mumkada Thobasing Sing Torum Pangtoki, Senapatigi Manunjan Basadu Ziru, Tawal District, Haibong Lekai, Youth Association Kiam Sifai, Imphal West District, Manunjan Leba, for Baksau, Sangolman Morang Ledak, Nepra, Menjor Lekai, Bistupur Bazar, Yang Going Tow Committee Hall, New Ketel Manbi, Ngarangbam, Kiam Sifai, Amadi, Tangzing Tow High School Tawal, the Athobasing Sing Torum Pangtoki, Heidi, Hosik Sanabi Pau, Losi. Haukiba August tang Nepal ki taramatoi fawa Philippines pangthokiba Teresuba Asian Junior Wushu Championship ta bronze medal or krabi P Arita manga suba position tarakraba Ice Ramananda amadi Ice Bikas Okre ngasinung thil Imphal gi airport ta Wushu Association Manipur gi president amadi adai sanaroi sing yauna makoi ahumbu harau te amna oki Bharat ki mau sindra saru yakibi Saritana Taulu women Nagwanda bronze medal aduga Taulu women Bulianda Marisubata Kivani Championship Asida Bharat silver medal ama bronze medal mga fangduna puna medal taruk lokivani India team asigi Kosna and Pradipna Wakivani 7 Asian Junior Wushu Championship Philippines that 6 to 23 countries participate away adu bulu da koi Aritana Mayanan group tamana medal away gramana sina ma koi junior paidi ahamba koi individual biarenda medal ahamani magi koi wushu ki ityas ta tara dige amana Jharkhand gi Jyoti Kumari na Chan Gupta biarenda lowa aduga sanso dana silver am ga bronze ahumga kunna medal taru lalu apa Indian team anda kita juga yang successfully yang my partner Nepal Super State League Naksil Kolorina Manipur Football Club sing same sabagi thaba considerably ngasi North Imphal Sporting Association Nisana State League asida champion oinaba Kendra Sigi MLA case Joy Kisana Yaifa Mongol Pikre Nauna Hongzinba Nisagi Sanglenda Club asigi Sanaroi Sigi jersey number singsu Pikre Sayi Sigi Oina T Ajit Kumar team masih captain Oregani O Pitaler Amadi and Jimmy ne jersey number 3 Amadi Tara Pangudana Tana Hana MPSC da Yorumba I Nil Kumar the jersey number 11 P grade Handakta Germany the Pangthokiba Nepalak Suba Junior Women Hockey World Cup ta bronze medal Fanglakraba India team gi represent Tokiba Indian team gi captain Susila Chanu Defender TS Pinky striker da M Lily Chanu aduga goalkeeper da P Sanrik Chanubu Youth Affairs and Sports Development gi department gi regular coaching center gi coach amadi trainer sina thala perform kre Sanari Maria si regular coaching center si matam sang training panglakiba sanari sini loina tha si kunmari digi Malaysia da pangthokodoriba Asian Hockey Championship ta India team gi represent tawgodoriba Singlen sana amadi Kotha Jitpu regular coaching center si coach amadi trainer sini ya proposal pirakni Imphal East Football Association Sindhuna Kumala Park Artificial Football Top Ground Chatariba Maharaj Kumar Ghaneन्द्रजीत Memorial Super Division Football League Mesta Citizen Club Soibum Lekaibu ESU Wangkaina Maithibi Pikre Legacy Mangzil Thana Chalamba Citizen Club pu ESU Wangkaina goal amasino da Maithibi Pikibani ESU ge matangar goal adu ke Victor Chan Kibani anisuba Mesta Upa Kyamgai amadi Aba Ketrigau goal amom chanadu draw chatkre Upagi goal adu Boyasnana Chankibani aduga Abagi goal aduna Why Somendro na Chan Kibani Hauzik Power the ESU Wangkay amadi Upa Kyamgai point Tara Pangdana Mangzil Thana Chali aduga Citizen Club na point Mapal Abana point Taret Pangbangang Kre Hauzik Nasino Mage Ingasari Pau ICL Lampel Pataki Pangba Pau Matunganasi Quadi Saba degree Celsius Kuntare Dasmik Mapal Quadi Ingba degree Celsius Kurmato Dasmik Manga Nungsati Abo Simbaningichang Ayuk the Chada Maruda Red Nungtil the Chada Marfunifal Nongjuki Chang millimeter Humput Mari Dasmik Taretni Hauzik Arubadam Pau Amona Independence Day Section Tawang Marakta City Convention Manak the Bomb Pokai Kre Cookie Sing Tongan State Davi Torungarang Hinung Yadi Kokyo Puni Nepal Gen Strike na Mausai Punsaka Pire Amasung Sana Konabda Raz Di Torobadi Chown Mangs of Oregon Hana PhD Minister I Hemochandran from the Kre Hauzik in the ISTV News Patasa Luis Ming Tabi Prumpo Unkana Kuramjari